situation. Okari go kayoragi te boka pere na bishop jeje ya kinakiuga kinyaga pere kwa thani tane kate. Itana nuka. Yake ngamo kinyapere. Nego dio gotwe kankai. Atwagenga kinyatwe benyelie nekana negoka kana degoka tumenyane kaine kai. Na ilenyane yake letikana replace na kido kingi. Live in the mom was to live on to go. She has done her part. Yene jwe mamu wanyu kile mojoke da kwanyu. Kwegekeno kwetwali igwamandiko mada. But God in all his powers, he is all knowing. He knows everything concerning your life and that of your siblings. Don't atageke koro. Nekeje sora mena terere. Kai mutaje tekete ni. Natarana torere awera rito. Ite nije kore yanyo etekia katika imani. Kai mutaje tekete. Kai mutajoe. Nekekena to mamonje na atuma. Tomonje na atuma ni lazima mtakuwazo. Lakini mtakapotembea katika nuru, mwenye nuru hatakwazika. Erosha kuli ganiki atembea katika nuru. Mwenatembea katika nuru. Verse 14. Agekemera tere Lazaro ni akwete. No negenete ne odo wanyu todo datirarego agikuwa. Okirai nitoje kulewe. Modo mageka itariokaga. Ono die kere mata ileto na ikuto dia Heaven's Gate. Ono dia mulima wandi kofo de kana likote duwanu darioka. Taboka ide kana woka tu atetone to mweta. A bit in our shoes. God is God. Despite what we are going through, at the end of it, he wants to pertain all the glory. Na nikiona meraterere. They know verse 15. At the none genete imagine yo kana yobode. Jesu ele mtogo. Otiagete anto ele atato magiato alete mosele kwanza. Togorori aigate nyake na akarawa brai. Yake na Shani sisters ndio mokoro. Mwake na leto yene. Nikomona kana ndio kidora. Akara yobode Jesu aige nedakena yego mamu alisi akulete. Nedakena ne mate na mali aliku wa mamu aragera. Nedakena ne todo wampare yene bra chowa ni aragera. Ike go wona ni kota uko na modo danya dagera ke. Danya dagera vega. Tena vitu nyende toreka hizo sio de modo makarone. Tick tick tick. But to the contrary, modo maya togera grande challenges. Ana biashara sitoni na siadiede. Na hizi ndio wana wendi wanyu ni ndio ile tete ne noda mona dikekura master yako ekora goko. Ile kusoda tigete kwa riski. Ile ndio kama bwana nai. No ni ndile moi. Ni ndio mohujia. Na nakilika na nyimbo yako. Nilika na release. Tena na tomo soka studio leo kio laini yako. Laini yako ni odele. Praise the name of the Lord. Yoki bate Jesu nyana akenda akileta tu nyarano kinyamarika. Nyarona waku musho ya godukira. Nyarona sana nini katetuku. Nyarona biashara leta godira. We hakwe kwa auctioneers. Nyarona maro nyere mago teneririe. Rokiga none gukena ne tonto dire tena ye kwe mofea. Ne tonto no kasokadie negana na liegoso. Hado hamofe ya kuwa emeni na kwa nakai nego tigana na kiyusio. Na nikyo tuena mingi mono who are once Christians but today they are antichrist. Tatagerera antichrist na tuesila yoko imaroma. But anyone who is against Christ, anyone who have left the faith, he is not for Christ. He is against Christ. Iwangapi hata tuko hapa tulianzia vizuri na Mungu, tukakutana na shida za kila aina na vita nyingi. Kanisa ikakataa kukuja koje ndio hujako na mwakida hapa. Tatu ndio hata ngoje kila mahali. Ndio hata ngoje kwepo shirika kwaja wanagi shirika hiki. Ndio hata ngoje kwa kila mshirika kufuatana. Wanakuita na jero sita kenda kwa hiki kana niona. Ano hiki una experience that things in church. Maybe people don't even know na ndio mako madama ukakanida. Neke motugani nyaragira gukanya hiki kile. Ero somo liganetie wewe ni ndio godia muthenya. Murabe mene ndio godia muthenya. Praise the name of the Lord. Mofea de kulichemera. Ndio ndio tisa wake na haki yake. Na Akatoroga gwitoma toje verse 17. Na rire Jesu akigire agekora ati Lazaro ni alekete gujikwo na mithenya ina igathira. Kwa weka madhafu. Jesu akinya Pastor Ann Lazaro already after how many days? 4 days. Kwa wale kuwa kumyale Jesu atumane iwole. Na rire akira kwa Lazaro ni masaka mali maliko shidana.
halafu ne madi no Ayahudi mama jana kuthika mundu even today too, according to the Jews custom leta inde namu wamba guthiko ando magatuko magekate magesaka no thiko sine yake ko ndia thiko ithathatũ ateru ne hiko oka tawe ngenda wone pise nigetha thia gutangika ngoro nigetha utiga kugia stress nigetha utiga gukua andu nigetha weheria rumena nigetha menye kaino oka ona to agaguka ni athikirwe na maniko marika kinya ni anuga yanuga na ke Jesu ore tatigo rage ki ona to ke kuria ko uma to ari ngai na bado kama ketika yale yokone ni roba mamu alisia muthike na gaikara ona ndiko cenga wachanirie tone ndabitire ora tawitu tone nikikira ndete bisi uko kimenyana onani anaroga manani ingekuwa ni leo na Yesu amekawia si wengi tumerusha mikono si wengi tumeacha kanisa si hata tumekataa kutumikia Mungu tunasema kutumikia Mungu ni kazi ya bure otungai meni no mode kiunjore kiena ugali amen. Aha, verse 18. Bethania yale takilomita ithatũ kuma Jerusalem. Andũ aingĩ nĩ mokĩte kũu gũcakaithia Maritha na Mariamu nĩ ũndũ wa gũkuĩrwo nĩ mũrũ wa nyina wao. Na rĩrĩa Maritha maiguire atĩ Jesũ nĩaroka makiuma kũmũtũnga, no Mariamu agĩtigwo nyũmba. Nake Maritha akĩra Jesũ atĩrĩ, Mwathani, a desperate cry. Nemaita maigana na tokorwo ni umuthi you have such a desperate cry ororia ngai okorwo ni woki gotike kariru okorwo ni wanyerete na kiroto okorwo ni wandomeira munabii okorwo ni wanjerete na gwekeka ũũ ona kĩhiko kĩu okorwo ni ndoĩ nĩ mũgathiĩ ndingĩathire kuo nĩtũraĩra ũguo kana tũtiraĩra ũguo okorwo nĩ ndamenya na ngoya karũni biacara thiĩhorokere ndigwo ngĩtengeria gũkũ nyambie kwanĩka social media ngĩthekagĩrĩrwo ngĩamũka wothe okorwo nĩ ndoĩ ũguo nĩguo Maria mwaramwĩra Mwathani okorwo ndũrokĩte mũrũ wa maitũ ndakĩrakwĩre iwagapi tushajipata tondũ in such a situation kwa nini Mungu hakumenena kai wathi yako kai ngine ndanoria ngai kai yule ahoya anore wale wa Ibrahimu or maybe I am wrong. Am I worshiping a God who doesn't have ears? Where the my relationship with God? Okay, kama wanajua mambo mado. Wewe taramo dareke ama fea toni MC. Kotiri gogo na materaga. Mofea neso chokilia kaudu magebuka. Orienkai. Kiti diadite kwa dama. Kiti diadite kwa Esther. Kiti diadite kwa Terry. Kai kali hatwa hivi sana ile. Anita. Kiti ndio na hadora fatana kai. Oh, a desperate cry that Mary and Jesus, if you were here, my brother would not have died. But I'm sure that she cried. Not that you want to ask of Kireke Moira. Akemura boro wa maitoga kira kuire. No nejwe ate onare kire giothe ogetia Ngai ni agukuri. Ni ho ya kwa nyatire ngiye kurikiriria. Toye na wĩtĩkio thĩinĩ wa Mwathani atĩ no kondai on tokĩte tondũ kũrĩ maũndũ maingĩ twĩraga Ngai na mothe ndekaga rĩrĩa tũrenda kabu ingine inagonga mpaka miaka 10 ingine inagonga mpaka 20 ingine inakuja haraka kwa kipimo na muda na wakati wake na ndivyo Ngai okaga harĩa aramenya haha ndiye no kũgocerwo wanalika yarogocwo no handũ menya ndaragocerwo nĩegũkĩrĩa akaseti akĩmũria korora ngokore mũrũ wa maitũ ndakĩrakuire nĩina na pegorete social media gũkũ tondũ tũkĩrĩ enzi za social media ukitrend ukianikwa either kwa mazuri ama kwa mabaya ukoria Ngai na leo kwa mũthenya ũndũnakia praise the name of the Lord na ke Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ mũrũ wa maitũ guo nĩ akariũka Maritha agĩcokia atĩrĩ nĩnjũĩ atĩ nĩakariũka hĩndĩ ya kũriũka mũthenya wa mũthia nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ niĩ nĩrĩe kũriũka na nĩrĩe muoyo ũrĩa wothe ũnjĩtĩkĩtie ona akua nĩ agatũũra muoyo. Jina la Bwana lisifiwe. Jesũ agĩcomfort Mary, the sister to Lazarus, and today Jesus is comforting each and every one of us. Today it is Liv and her sister and her brother that are mourning. It may be where to go on or mourning. Korea na to kuige teni, korea na to hodi ne kanetie, ata ne mara menya chama yaku, ata ne mara ngore ukira
ni akenda mũrathime thina mbere na kwĩhoka Ngai ona kwaritoha ona kwa hanatia. Trust in the Lord and surely he will not put you to shame. God bless you. Thank you, Pastor John. Ndio wao kuhunjia kigo kiega na kigo gĩa kĩrathimo na ciana cia Ngai nĩ ciigua ũrĩa watuhunjĩria. Ũrĩrai Pastor John ũndũ wega. Ona no mũgũtambũrũkĩrie moko tondũ aimĩte ona ikuru no kamũtwarĩra kigo kĩa Ngai mũtambũrũkĩrie moko ugai Ngai mũrathime na Ngai amũtũrie hau nĩ amerire tuoi. Asante sana. Twĩthĩinĩ wa mathaa Ngai wa matwini thaa 3:22 na nĩndĩrona mũgathĩ akĩnjĩra atĩ tũine rwĩmbo rwa Flozi ifungo 3 ũnjĩtĩkĩrie mũgathĩ tũrũ-inĩ 2 tu nĩ ũndũ wa mahinda. Tugo Flozi ũka ihiga rĩa koine nĩgetha tũthiĩ wega ndikane tũkũrũgama kana rĩu tũgũikara nĩ tũthikĩrĩrie tũrikĩre haha tũrũgame. Haya nukirũgamei ndio ndio hana twarũgama ndona twaino tũrarũgama ũkanĩte twarora kama tũikarĩte thĩ ũguo nĩ tũkũina kĩrũgamei Hallelujah. Haya, sasa sekali. Ada apa itu nama kita wega. Kemudian kita hingga dari tona dulu. Lalu kita 26. Angkat di komen yang lain tidak ada. Ogo neko yoga ada kai kai komi na idano. Kaya ko tuma de yoga re chairman. Nanti kiao. Wala ha. O ne petans ne ha. Na motokoli kwa ukite tukaka kumoneka ada to baby. Ona to dai nyali ni kuno to ko to itendie. Ida tugoe. Hale hena
Kapu Dr. Chendo ndio vile ndio huko nisema ndio dai no kapu ndari ya oka goko na ndari ya nini ingera ko hata sio kanya na kwa hapo kuna tunyanya ni kuhusiana si akali muda kile mahoro ile ndio rasio ya ndio